Nakakarawathin allowance ang 610 nga scholars ang isang professional, isang pamilya program kon IPIP, han gobyerno probinsyal tika nga magkaiba mga campuses han Eastern Samar State University, ESO, han Norte ngan Sur, subayhan padayon nga suportahan gobyerno probinsyal ha edukasyon, basar ha payout nga ginbuhat ha nakalabay nga simana. Hapakig himagrawhan Radyo Pilipinas, iginsumat ni IPIP focal person Manny Arago nga sakop han payout ang mga scholars tikang ha Northern campuses. ESO Artedche ngan ESO kan Avid, lakip an ESO Borongan ngan Maigdolong, sugad man ang tikang ha Southern campuses, sugad han ESO Salcedo, Giwan ngan ESO Balanghiga. Hakabugusan 651 scholars ang nakakarawating 9,000 pesos nga allowance para han tulo ka bulan tikang Enero tubtob Marso o equivalente 3,000 pesos kada bulan. Gindalauman naman nga makakakarawat pahirahing duga nga 6,000 pesos para han Abril ngan Mayo hasulod han masunod nga duha ka semana katapos ma-liquidate ang cash advance ngan magkukumpleto han ira stipend para han bugos nga semester. Dugang pa ni Arago may naging lalauman nga magraduaryan ang tuig tikang hanasabi nga batch ngan nagtikang como freshman hay kaupat ka tuig han programa. An IPIP usa nga special nga scholarship program han gobyerno probinsyal nga may katuyuanan maghatagin kay gayunan ha kada pamilya nga magkamay-ada bisan usa nga profesional pinaagyan edukasyon. Sakop lahini ang pinili nga mga barangay ngan samtang may nagraduar kada tuig na lilimitaran ang kadamuhan mga benepisyaryo tikang ha 53 nga target barangays. Tungod hini nagahangyo hi Arago ha Provincial Poverty Alleviation Team nga ripasuhon ngan dugangan ang sakop nga mga barangay base mapahaluag pan programa ngan mas damuan makabenepisyo. Ha inisyal nga implementasyon han IPIP nag-alukar ang gobyerno probinsyal 15 million pesos nga pondo kada tuig nga nadugangan na yana ngadto ha 18 million pesos pinaagyan pag-aprobar han sangguni ang panlalawigan. May dalawat dugang nga suporta tikang ha pribado nga sektor sugadhan Waray-Waray Golfers Club. Personal nga tinambong hi Governor Ralph Vincent Ivardoni ha payout nga naghatag hin mensahe ha mga scholars nga magpadayon ha pag-eskwela samtang ginpasarig niyan padayon nga implementasyon han programa. Nakiipod liwat ha payout hira board members Attorney PJ Ivardoni, Timmy Campomanes, June Kilitano ngan Miles Chu. Samtang igin-anunsyo liwat ni Arago nga padayon ang implementasyon han bulig para estudyante BPA program nga may sobra 1,300 nga benepisyaryo nga prioridad ang graduating students. Haylarom han BPA makarawatin one time 3,000 pesos kada semester nga educational assistance ang kada benepisyaryo. Igintalaan nga igpatuman ang payout ha masunod nga semana pinaagyan pag-cluster han mga lugar han North, Central ngan South base mapadali ang distribution. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.